मेरा नाम वहाब मजीद है। मैं मर्ची के मेहमान सर खुदावत साहब हैं। सर एक एजुकेशनिस्ट है, मर्चा रिटायर्ड हैं। सर एक भरपूर हैं कैरियर एक वाजें था बतौर उस्ताद बतौर प्रिंसिपल माँ सरे मिन्नतवार हैं कि मर्ची मारा वाहद दातगे वो मारा गो साड़ी हैं। सर मनी अवली जोस्त गो तो इशें के तो मैं चारों का वती स्कूलिंग और तालीमी सफ़र और ये बैकग्राउंड बारहा चीज़ें सर पर दी। शुक्रिया वहाब साहब। ये हस्ते 1954 ज़मानगी के माँ कायदा जमाता वान गए सर मैं स्कूल असला अन्नी के एक डिस्पेंसरी है सर हमें मैं स्कूल है तो वहाँ कसान ये हमारा तख्ती लेकर आते थे माँ जो मतलब कसान तक मैं तख्ती भी होती शरीर सारा बड्डा खुद वो तख्ती मेट करने के वास्ता या बच के वास्ता शफी मोहम्मद नाम थे कम जो माजूर है आइया मनी असते तख्ती जुर्तगा चूँकि आइए फैमिली असते मैं रिश्ते असता ना ताल्लुकात असता फैमिली टर्म्स असिस्टेंट हाँ मैं हमसाए का भी मैं फैमिली ताल्लुकात कैसे था तो आप बज़का मनी असते तख्ती बुर्तगा माँ असते मेट बुर्तगा एक शाती असता मधुबी कंपान गुश्तगा यारा आणि नेशनल अस्पताल पुष्टा या मेरा तो चूँकि माँ कसान था मनी मात भी तालीमियात ने जने ने नहीं आई अभी एहसास नहीं था कि मई माया में एग्ज़ाम भी सर मई माया मनी मात अक्सर उसने कुलाचा होती स्यादन चार का शुक्र सर या कदी कराची होती बरातान नागवन चार का शुक्र तो मम भी आई अमर शुक्र था जी मग के अतक था माँ पनामा किला सवान गया पर्चे के मनी इम्तिहान नबीतगा मई माया में इम्तिहान बीतगा जुगना पदा से गर्मा में छुट्टी बीतगा तो कम वो लास्ट एक 2 साल वजगैरन मैं तो शऊर भी कि मना से रोग नलूटी माँ के हम रह गया ताकि मैं इम्तिहान और पदा पंजाब शशा आस्ते माँ पदा मैं स्कूल शिफ्ट भी हमें कि अन्नी के मॉडल स्कूल है इमारत है हमें का सही तो माँ पहली जमात ये वक्त वान गए कि मॉडल स्कॉलरशिप भी तो पहली जमात वान गया होता नहीं प्राइमरी में कायदा पास होता भले कच्ची पास होता नहीं पक्की पहली जमात था एटी में मैं टीचर हंसते उस्ताद अब्दुल मजीद सर 1956 से 1956 सर उस्ताद अब्दुल मजीद इदा भी मारा तख्ती वगैरह लिखते बताते मैं इधर को एजुकेशन है मैं अमराइया लाती जिनिकू भी वान गया वो यानी कसानी क्लास लाती जिनिकू भी वान गया पदा 57 में मैं हंसते वहाँ दूमिया वान गए थे निज़ाम शाह में हंसते टीचर जहूर शाह अशवी बरात मस्तर निज़ाम शाह सर ये मैं टीचर सही मियाँ मास्ते पता के तक में मैं सही मियाँ वान गए थे कि पाकिस्तान हो ग्वादर पाकिस्तान में शामिल भी 58 1958 और सही मियाँ मन कर सही मियाँ चारों मियाँ बल्कि कहते में सही मियाँ में इम्तिहान बीतगा मैया में इम्तिहान बीतगा पाकिस्तान हंसते सितंबर मैं ग्वादर पाकिस्तान को का सितंबर तो वही डोला मास्ते पाकिस्तान वजह से मैं एक साल ही मन के ख़राब भी बहरहाल माँ दा के हंसते 60 पाए पा एटा माँ इम्तिहान दा पास बीते हम द मॉडल स्कूल बाकायदा मैं ऐसे मैं बोर्ड एग्ज़ाम बीत गया यानी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बीत गया इतना चूँकि आज ज़माने का टीचर है कमियाँ मर्ची भी मैं समझा कि टीचर कमी है आज ज़माने का मैं कह रहा टीचर बास कम में था लाती चूँकि टीचर धीरे चेक करता पंजाब चे फ्रंटियर चे और सिंधा चलाती टीचर कमी वजह से हस्ते में वाहनक मुतासर रह गया माँ होती पिता को कि मारो कराची वाहनगा
फिर एक हफ्ते तैयार नया चूँकि अखराजात बर्दाश्त करना आई वास्ता मुश्किल है आई फैमिली सक बाज आ 2 लोग इतना 2 लोग आई इससे अखराजात काफ़ी इतना पर एक चुप्पी के वानगा बरो जो आई अखराजात किस्ता पर आई रहे कपा भले माँ हंसते रिजिस्ट को माँ बल्कि वो करताल तक को के मना हंसते कराची वानगा रवान पर पे मजबूर भी माँ सितंबर 65 पर सर माँ लाचिया सवार बीते मनी जब संगत अब्दुल खालिक मुल्ला रहीम बख्श शादी बनी अमरिया गोना को आइया भी वो मकाया को आइए भी हमें बड़े मसला समझो माँ लाचिया सवार बीते लाच हंसते चूँकि पाकिस्तान और इंडिया वार बीतेगा 65 पर सर वार बंद बीतेगा भले हंगा हालात सही नहीं था इतमा यानी BI ब्रिटिश इंडिया कंपनी असते जहाज़ानी आए रोग बंद बितगानी लांचा मर्दों मुर्तगा तो एक महदूद तादादी है मुर्तगा महदूद तादादी आई वाला कि आउट अपना कस्टमर जिसको चक्कर मर्दमा यानी बाकायदा रिकॉर्ड वगैरह बितगा माँ के लांचा सवार बीते में लांच दर्द है माँ जोसको ना आपको लांचिया दर्द है खुशी असला मैं एक मर्द में ऐसे कस्टम मारा इजाज़त देगा नहीं आ मर्दों भी कस्टम ड्राइवर या कश्मीर या वती शायद वारसानी वाला कश्मीरा रोग है कि उधर जंग बीतता उधर में मर्दों जानक बीतता चीज़ बीतता तो आ ये हंसते मुझे में बगावत एक उतगा होती इदारा है के मरा हुआ ना हाँ ये लाचा सवार बीतगा अलनुई लाचे नाम अलनुई तो माँ ऐशपा माँ अच्छु लांच तो को अपने लांच दर ने आप दूमी रोचा यूसुफ मुजाहिद लाती या वक्ती को मात के भाई एक वड़े बेकने एक मर्द में एक केज है बोले अब तादाद पूरा भी तुम्हारा कुछ थे मगो भाव वानगा होगा माँ आए कपे खैर आइए एक मर्द में एक गे ये मर्दारा कुछ पाओ बरो थोड़ा ये ना नाच में एक 2 रोचा रन मास्ते कराची आ रस्ते वहाँ दाखिला जीरगा मैं वस्ता बाज मसला चूँकि माँ बलूचिस्तान छोटे थे सासारिया मनी हस्ते नाकू हस्ता यमना आगा खान स्कूल अब गार्डन ईस्ट है तो आगा खान स्कूल है प्रिंसिपल मैडम या यमना जो स्कूल कि आप गवर्नमेंट स्कूल है ये माँ तरह मैं एक वैसा मसला भी ऊँची मसला भी वहाँ ना मैथमेटिक्स में से इंग्लिश तो कहें साइंस में इंग्लिश तो कहें तो वस्ते उर्दू मीडियम में स्टूडेंट है तई वास्ता ये दो है मुश्किल माँ ना मैडम माँ कोशिश करना के इशार बेसिक ना माना नज़ीर है ये कर बहाना कर किया मनी नाकू एक संगत या सब हो जाए या ये ताल्लुकात असता मैंने आइए सिफारिश भी कबूल ना भी खैर गुड़ा महंगो आगो तर्रान ये जगह ये स्कूल आ स्कूल सिंध मुस्लिम स्कूल भी शुता ये भी मनासते नजर आखिर मैं नाज़माबाद एक स्कूल है उस्मानिया इस्लामिया स्कूल नाज़माबाद हाँ स्कूल मन आयम था मनी अलमिया के मना व कसा सोच तर न होतगा करियर काउंसलिंग न वित्तगा माँ बजाय ग्वादरा के बुरुआ साइंसा बुआना मशहूर था 800 दाखिला मन हमें कुछ भी तक 8 आसान है और 8 आसान साइंस बात मुश्किलें कास्टली है अंगा सर हमें परसेप्शन हस्ते के 8 आसान है साइंस मन हालांकि माँ हमारे स्कूल के वान गए था आ स्कूल माँ सिर्फ चंद चुक करते थे कि 8 से के थे बस आगा उन्हें 25 चुक के था माँ शब चुक करते 8 सवाल गए थे बात की अक्सरियत से साइंस के स्टूडेंट वो शर्रे स्कूल या तो हमारा प्रिंसिपल हंसते सिविक्स वाने तक हमारी कमरा पता मैट्रिक का 9th इम्तिहान अपना पार्ट वाइज इम्तिहान भैया 9th इम्तिहान अलग बह गया 10th अलग 9th इम्तिहान में पास को पता शर्रे नंबर भी अपने जोड़ भी थे भले मैं स्कूल शिफ्ट बदल भी मैं स्कूल जनकानी शिफ्ट से शोभा भी मैं शिफ्ट दे गया अभी मनी वास्ता भे गया वहाँ अगस्त में मैं
تو کرنا یار میں پر رستے بھی گیا تو ماں یہ اسکول یلتا منا بعض دکھ بھی یعنی افسوس بھی کہ میں پرچے شر رہے اسکول ٹیچر بھی شر رہا ہوں والد بھی شر رہے خیر من لوگا چے کافی دیر ہیں میں بولے بولے یہ ٹائم بے وجہ ہے ماں ہستے پریشان بڑا ماں ہستے 10th تا دیکھی کہ اسکولی کوشش کو سٹی بوائز اسکول یک کی ہستا یہ سندھ مسلم اسکول دین پر دیم آیا اب تو لہاری کے بازے بچ کے وہاں گیا مم بھی شکا ہم یہ اسکول ہے کہ میں داخلہ زیرا میں داخلہ ضرور بھی آؤں گا 10th تا آستے بلڈنگ یا بلائیں بڑھتے ہیں 5-6 طبقے نا تو اب تو ہیڈ ماسٹر عجیب و غریب مردمیا منا سمجھا نہیں اصل مانا سوال جو اس کا نہ گئے مان کہ جواب نہ دیا ساریاں سائنس بچ کے کرا 4 بج کے ساریاں رو مچھرے یہ بڑا ہو یہ نوانا ابھی وہاں یہ اسکول ہلتا انگو آنگو چکرتا منی ایک سنگت ہے کا نور محمد یہ لالو کیٹے گا آئی اگو ماں ادا نبی باغ اسکول وہاں گیا لارس روڈ اچھا لارس روڈ تو یہاں میں اسکول شرعی اسکول ہے علی محمد شاہین بھی مارا وہاں لگائے ماں گڑا پتا ہمیں نبی باغ سیکنڈری اسکول آپ کا داخلہ ہوا لارس روڈ یہ بلوچ ہستے ہیں گارڈن دیں پر دیں میں نا اچھا نہیں ہستے ٹھیک ہے تو 12 رضا ہستے 10th پاس کو 67 تھا 10th پاس کو نیشنل کالج داخلہ ہوا اب تو ہوں آرٹس تو ظاہر ہے اب تو بھی آرٹس تو ظاہر نہیں ہونی آرٹس ہمیں سلسلہ رہے گا ٹھیک ہے نیشنل کالج بھی ماں مطلب ہوتی تعریف ہو نہیں بھلے ماں خراب ہی اسٹوڈنٹ ہے تھا یعنی درمیانی اسٹوڈنٹ یہ تھا ہوتی گزارا پتگا کبھی اس نے گپ مت کی سوال جواب بھی پتا ایف اے ما کو منی سنگت عبد الخالق ساریہ نے اسلامی اچھا سندھ مسلم کالج وہاں گیا آئی ابھی آلتا تو منی کے بعد داخلہ ہوتے وہ ماں 2 ہستے بی اے ماں داخل بی اے ماں ہستے سبجیکٹ ستگا سوشالوجی پولیٹیکل سائنس اور سائیکالوجی یہ منی ہستے آپشنل سبجیکٹ ماں بلے نظر سائیکالوجی کلاس کجا لگ رہا ہے نا جب 2 ہے طبقہ ہے کالج تو ماں یک مرتبہ یک 4 روز بس میں کلاس ہوتی ہے لگن کا کہ جس کو بھی سائیکالوجی کلاس کہاں لگتا ہے یہ وہ بردہ لگے ماں شکتا کلاس کسانے کمریا دا 5 ماں چکتے تھے بھلے ماں یو کا بچ کیا تھا اچھا پتہ شلوار قمیص ہاں دور سستے برگر فیملی ہستے مردوں نے جانے نا سائیکالوجی کلاس ہے تو ایسا کہ منا دی پنڈو کو جا چی رکھا یہ ہستے منا کلاک زیر کا لگے تھا پتا آؤ دے آئیے میڈیم بھی ہستے انگلش آنا میڈیم انگلش آنی انگلش تو کا لیکچر دے جائیں کسان کی جانے کے لیکچر آ رہے دیکھیں ایک پیریں ہستے ہیں پروفیسر بھلے میں کسان ہے جنہیں اکثر کلاس ہمارا لیکچر دیتا ہے تو خوب انگریزی تو کا ہستے ہیں ہمشی ڈیفینیشنہ بیان کرنے گئے دی نالج آف سائیکو یہ وہ آخری اب ختم بھی قدم سوال جواب ہے ٹیم ساسریہ منا اشتے مسٹر یہ بات انی چیز آنا تو چیز گوشتا ماں ایچنوشا نہیں جنے کندہ ہاں 2 سے روچا شتا مچارے اینا بھئی تئی کار اینا دال نگردہ جو شوقیں جا گئے جنے کہاں شوقیں خوبصورتیں بلے من میرا نہ چلا ماں شتا سنگت یہ گو یار کجام سبجیکٹ ہے اسی یار اسلامیات وزیت پر سوٹ بھی کہاں نا ماں شتا مولانا محمد علی لطفی جگہ میں نے اسلامک اسٹڈیز ٹیچر ہے ماں شتا مولانا صاحب کر السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب میں آپ کے سبجیکٹ میں آنا چاہتا ہوں اپلیکیشن دوں گا آپ کمنٹ کریں کہ آپ پہلے کس سبجیکٹ میں تھے وہ سائیکالوجی میں یار
ये तो औरतों का सब्जेक्ट है, वो अपने शोहरों को काबू करने के लिए ये पढ़ती हैं। आप तो माशाल्लाह मर्द है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्या है, ये मर्दाना सब्जेक्ट पढ़ो। तो आइए अपना इस्लामियात मर्दाना सब्जेक्ट करारदा वो जरीरानी सब्जेक्ट करारदा మన మా అప్లికేషన్ ఎలికే మన రికమెండ్ పోతే మా ప్రిన్సిపల్ అదా మన వస్తే ఇస్లామియాत है भले इस्लामियात है कि मनी क्लास पे दोस्त सोचता है तो अच्छा लेफ्ट माँ शायद ओरिएंटेड मर्दों में था बल्कि माँ सब्जा था भले यहाँ सोचता है तो आया मौलाना साहब बहुत परेशान पुतगा मन अफसोस भी बीत गया यार मोइनुद्दीन बच के उस्ताद गिरे मुहाजिरिया तो आइए बहुत परेशान पुतगा बड़े बड़े अजीब गरीब सवाल उसको तो मौलाना बड़ी मौलाना जार गिफ्त का जाबी रात तंते अरे जवाब था इडोला मास्ते बीए सर पदा ये हफ्ता दो यक्कप 71 ना तो 71 ना अब पास को मनी ये जमा सीर भी बीतगा सर मैं इनमें दाखला दीरी गया था अब्दुल खालिक भी दाखला दे रही इकोनॉमिक्स सर कराची यूनिवर्सिटी भले माँ की माली हालत क्या था अच्छा मैंने को मनी देखिए 2 से साल गुजारा नबी पर्चे के मनी कर रहा है कि पैसा पित रोगा रोआ दे गए ये पैसा मना न पुज्जा यूनिवर्सिटी वास्ता अब ना ये वती हस्ते लगे तकाजे तो माँ हस्ते यलदा तक सुहाना गंदा जी वाना गमदा बिल्कुल सर इतनी बाज इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तो चूं इदाची ग्वादराची शुते कराचिया और पदा उदा दा ग्रेजुएशन को पदा तो वापस के अत के ग्वादर ग्रेजुएशनाची रन गुड़ा टीचर तो लगे थे सर तई वती ख्वाहिश भी था कि तो उस्ताद बिलग गए और टीचिंग प्रोफेशन ने मगा ब्याए या ना आला तंत्र इन्हें मगा आर्था आगा ना आला तंत्र इन्हें मगा आर्था एज अ टीचर तो भर्ती बित गए गुड़ा तो वती टीचिंग प्रोफेशनाची मुतमैन बित गए हाँ अक्का दो यक्का के बीए को तो हम ये हफ्ते में पत्रकारिया भी उसका के मैंने सीर भी जियो जियो तो माँ पता ग्वादरात का मनी हस्ते लोग भी कराची आया सर और ग्वादरात का मैं स्कूल टीचर है कम नहीं है चुन रही मना ये सो वाले हमारी बरात सलेमान भी हमारे को भी सो है सदर हमारे ग्वादरे जियो आइए मना को माँ से शुता वॉलेंटियर ही लाते रोजा हमें मॉडल स्कूलिंग की मर्ची आमदा पता भले मना डॉक्टर ऐसा के लोग टेलीफोन हस्ता सर आवदा चे मारा मालूम भी कि मैं मनी नाकू एक्सीडेंट भी था अच्छा माँ हस्ते पता शुता कराची माँ शुता कराची अब ता दो पता शुरू भी सर पता माँ अब ता दो हस्ते मार्चा कराची अच्छे हस्ते और वापस बादरात के माँ भले मन नहीं स्कूल पता नशुता अच्छा माँ चो एक संगति दुकान है रुचि निश्चित था सर मर्चा मनी मर्दों में सियादें भी सर हम अस्कता है मामदली की आजियत से ने दुकान आमा बल चलाए थे आइए पता नाखुज रिजल्ट का मैं रिश्तेदार था ठीक माई दुकान निश्चित था कि BS हुए बचे करना इतना सलेमान भी होना आज कयूम भी होना देखे बाद मर्द में होना मना उसी के बुरे माँ ताला में हेडमास्टर हम कह रहे हैं उसी हो बस माँ आपका हेडमास्टर उसी के भाई आपका अपार्टमेंट हो गया है अच्छा वो माँ सही नहीं माँ अप्लीकेशन भी ना डालता उसी नहीं कमिश्नर आया था बच्चों ने कमिश्नर से टीचर मांगे उसने कहा कोई ये मैटर कोई भी लाओ मैं उसको लगा दूँ एटमा कमिश्नर उसने कला था अच्छा अच्छा मकरान है डिस्ट्रिक्ट किया ठीक तो कमिश्नर कलाते हस्ते आर्डर मान हस्ते टीचर 12 अप्रैल टीचर लगे सही भले मनी मन लगे था मेहदी नाम है पूजाई में आ लग गए ये भी टीचर और गपूर हस्ते जलाई गपूर जलाई हस्ते लगे तो ये कोई का नहीं पढ़ रहा नहीं शायद वो आपात बीतता या जमाने के दबिया बीतता अभी ये भी टीचर लगे तो सही अमी टाइम मशहूर अमी टाइम हाँ तुम्हें ये भी टीचर मनी वास्ता SST पोस्ट नहीं SST है भले
JAT एक पोस्ट यांची असता ना, भले तो मा पूरा भी మన తనఖా నరసెత్ మని ఆర్డర్ నబిత్తా ఆర్డర్ ని కోయటే మని పద బియా అసలు अपॉइंटमेंट असल ऑर्डर ఏ ఉసే పంచో ఆర్డర్ ఏనా सही కమిషనర్ ఆర్డర్ మన తనఖా నరసి దాకే డైరెక్టర్ ఆర్డర్ లక राइट పద दोमी मात मय्ये मात भी तनखाने जूनात तनखाने मोती पेता घपको वो ये वो नौकरी ने मांगा देखे नौकरी वक्ते बल्कि मैंने चीज़ें वस्तगा मानी नहीं मो तई मोता जा शीना तो फिक्र मकान तो कारा है ना तो कारा है तो वस्ते उती कारा कंटिन्यू में का तरह से पैसे जरूरत नहीं मंत्र जेब खर्चा दया तई पाइपा भी दया शुमारा तरह नगन बट्टे वो परवाह नहीं लोग तरह सी सर तो चाहिए परेशान है ठीक है माम भले एटिमा कलबे सेक्रेटरियां भी अच्छा आरसीडीसी क्लब है आओ अपना तो दो ठीक मैं कलबा पे गया रहा हम दाए माश में कलर के हम उधर वनिंदा बड़ी आइए बड़ी मीटिंग भी में देखी चीज़ में तो यार रुचि मास चरा इमाम बख्श पतलून वाला मर्द में घूमने पैदा इमाम बख्श मास्टर इमाम बख्श साहब तो मास्टर इमाम ठीक है ये मैं भी कलर के आरसीडीसी क्लब कलर के कलर आप इमाम खुशी के डायरेक्टर एजुकेशन है तो तारो मारो भी अगला मीर गौर बीजन जो इतना गवर्नर है या ग्वादरे विजिटा पैदा के ड्राइंग ऑफिसर के मर्दों से डिमांड करना ये चीज़ करना तो गवर्नर साहब तो ये हमें वाले अक्कल के टीचर बल्कि डिमांड मर्दों पे करना माँ अप्लीकेशन था उसी आप कब आपने दिया ये वो आप आ जाए कल मैं पिछड़ी में जावेद बशीर के पास ठहरा हुआ हूँ अच्छा मैं आपका ऑर्डर करता हूँ सुबह इमाम को अपने साथ लेकर तो माँ ने सुबह इमाम को दिया हमरे दो हूँ बोली यार मुझे ऑर्डर पैक के तनका मन पे खैर मैं छुट्टी आऊँगा ऑर्डर होते भले हमें रोचे ऑर्डर होते अच्छा आके सारी तो वाणी न गए थे वॉलंटियर जुलाई में आ गया जुलाई ये जून लास्ट सर मग तो आजदा अप्रेलाचे कार आया वो बकायदा मां अमरू अतकगा हाजिरी जता वाने तक जो कि ठीक है ये ऑर्डर देते प्राइवेट कौशी के 12 अप्रैल से स्टार्ट कर दे मार्च आज का लेख के मोर जाते हो दस्खत कुती मनी एरियर भी मार्च आज का कश्ता तक में 9,000 रुपये 2 से में सर 600 रुपये 250 रुपये जो तनख्वाह माँ बजा एक एप्लीकेशन है तहसीलदारी वास्ते दाता अच्छा तो तहसीलदार इंटरव्यू में हालत का मनी अब्दुल खालिक के देखिए बात है अब्दुल जफर है बड़े कई कई अब ताज़ दुआ माँ छुट्टे कोयटे हमें पैसे हैं मतलब ना हमें कार था कि हम कोयटे गुरुआ तहसीलदारी इंटरव्यू वास्ते इंटरव्यू भी दे पहले माँ रहा कस्सा लेफ्ट भी ना रात माँ वसी लीडर मैं लीडर भी आमूदान था नेप वाला वो आदरी लीडर में आएगो कि मीर साहब हम फोकुश आयन तो का दोस्ता चे कमजोर तरह कैंडिडेट वो आदरे माने था अच्छा आ बाकी कैंडिडेट कहे थे आप अब्दुल खालिक मुल्ला रहीम बख्शा ठीक है और अब्दुल जाफर अच्छा मगो ये दो इन तो को एक के वजीर है माना आ दो ही लाए के मर्दमा काबिला वाले मैं सिफारिश नबी पेटे में नज़ीर लग गए नज़ीर उसने तहसीलदार लग गए अब्दुलरहमान सरदार अब्दुलरहमान शायद वसर का डिग्री इलाके गुलखा नसीर के लग गए डिग्री लग गए तो खैर मैं शायद मैं किस्मत आया या मैं शायद बीबीते मैं वसर देखे मसला भी शो में साइन नहीं सर ना बीतता नबी बुरा पता अब्दुल काल का मौका मान हो गया मना होना हो अब ऑलरेडी तो टीचिंग को मना नौकरी ने मैं दापा मैं इंगवा कना अब पिछड़ी जब सहमाए वास्ता पता लगाए थे अच्छा पिछड़ी जब ट्रेनिंग का कोयटा रहा कराची रहा जाते पता से हुकूमत खत्म भी आई है नौकरी भी खत्म पेशा रसूल बख्श हफ्ते नाम परसनी वाले या बंदा नेशनल बैंक के मैनेजर देखिए अक्की हफ्ते पैस कुर्दा से उधर बेलेगा ये हफ्ते पिछड़ी लगाए चलते पता ये हफ्ते नौकरी चाहिए खैर पदा तो कई जो सशा के माँ हंसते वैसे सारिया मनी हंसते एक ख्याल है टीचिंग
نبیتا بلے مکے کا ٹیچنگ فیلڈ تو کا نہیں منی تو کا استے ای پروفیشن کو میں محبت ہی پیرا سر او ماں چھتے ای واقعی منی واسطہ استے منا ہمیں سوٹ کا ماں شاید ہمشی واسطہ پیدا کنک بیتگا تو ای حوالے ماں تو مطمئن بیتے سر ماں بڑا بہت مطمئن اچھی ہے بیتا رندہ ماں بس کم مسیں کوشش کو تو کہ تو سوئچ بکنے دگے ڈپارٹمنٹ یا ڈپارٹمنٹ شو تک تا بلے چونکہ ماں ساری کے گریجویشن تو کا گریجویٹن تو کا یقیت ہے بالکل بھلے ماں پتہ ہستے نا ایفرٹ نہ ہوتا تو آمدہ چی مطمئن بیتے ٹھیک ہے سر تئی سروس ہے ایز اے ٹیچر گیشترین باہر ضلع گوادر واسطہ تو ضلع گوادر آ ٹائم تو کچھ گئے 71 72 کہ تو ایز اے ٹیچر بھرتی بیتے گئے اور مرچی 2023 ای تعلیمی موازنہ تو چون کنے آ دورے و انی گینا فرق بازت کا یا اسٹل لانگ وے ٹو گو فرق حاصل کا فرق یہ صورت آتا کہ انی اکرا تعلیمی ادارہ کے میں کرا استانا سر یہ استے آ دورہ میں صرف ہم یقین سکول ہمیں کینی ماڈل اسکول ماڈل اسکول آٹے مصرف یقین ٹھیک ہمیں یقین سکول بیتا سر آگا خان یکی آگا خان آپ پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ ٹھیک آپ ہی استے میڈل تک نہ بیتا پرائمری تک پرائمری بھی جی ہو آئیے میڈل ہے چوک میں کلاس پہلو بیتا نا وقت کا سر تو میں ہمیں یقین اسکول بیتا مرچی استے برے چکر گورنمنٹ اسکول ہیں تقریباً 312 سر ڈسٹرکٹ کے پورے ہیں 12 آئی اسکول با 12 ہائی اسکول میڈل شہرے اسکول با گرلز اسکول استا سر تو ہمیں وہ پرائیویٹ اسکول بھی تھا 5 پرائیویٹ اسکول سر تو مطلب کالج یونیورسٹی استے ہیں ٹیکنیکل کالج استا بالکل گرلز کالج استے ہیں بوائز کالج استا تو ماں نہ سمجھے کہ آ دور حساب ماں استے ہیں ہاں آ رفتارہ کے مارا روگ لوٹتا گا ہاں رفتارہ شاید نہیں اور اما کے مسئلہ کے ماضیہ بیتگا آ مسئلہ تننگا بھی موجود ہے مثلا کجا مسئلہ ہیں سر مثلا سائنس ٹیچر کمی یس لیبارٹریانی ہستے کمی رائٹ میں ٹیچرانی کمی بالکل آ زمانے کا ہیڈ ماسٹر سر پابندی نے بھی تک کہ ٹیچر ورتی بھی کہا ٹھیک ہے بھلے آ زمانے کا پڑھا لکھے مردم کم بیتتا نا رائٹ آ بالکل دیرہ چے آؤ کہ مردم ایچو زیادہ ویلنگ نہ بیت گئے آئے گا کہ دے حالات ہستے آ پہ مسئلہ بھی بجلی ہے مسئلہ خوراک کے مسئلہ بعضی چیزیں گواد راستہ نا جی ہو تو ای صورتہ آ مردم ادا آئے گا واسطہ تیار نہ بیت گا اما مردم کے ایک دم مجبور بیتا ادا اتکا بھلے آئی کوشش بیتا کہ میں پدا پنجگورہ بروہاں پدا پزدارہ بروہاں پدا پنجابہ بروہاں پدا سندھا بروہاں تو اے ڈولا میں استے وقتہ ٹیچرے استے کمی بیتا تنینگا تک بھی آپ صورتحال تو مدنی تبدیلی نیت کا البتہ وانگے ادارے یعنی تعداد بڑھے تھا او چکانی بعض رندہ مردم گوشا ماں ماضی راستے پسند وقت نہ کنا سر ماں گوشا ماضی مردم چونکہ گوستا جی ہو گوستگی چیز انسان دوست بھی یہ آ چیزیں تو کہ گوزگاں ہیں یعنی آل نوسٹیلجک پیسر آل آستے آس چونکہ گوزگاں ہیں یا تکلیف محسوس بہ گئے ہیں ہم اس کا آلہ پسند نہ کا مستقبل امید داری نا بالکل تو ماضیہ کے ماں گندہ ماضی ہی بڑا میں اسے شاندار نبی تک میں قصے کار لینا میں مخلوق کے اسے تعلیمی اچھو صلاحیت نبی تک میں تو کا انی ڈاکٹر میں تو کا پیدا بہ گئے انجینئر میں تو کا پیدا بہ گئے پروفیسر میں تو کا پیدا بہ گئے میں تو کا اسے شرعی سیاستدان شرعی اسے انٹلیکچول میں سطح میں کافی انٹلیکٹ لیول کا میں مردمانی بورز ہیں مردم انٹلیکچول بھی پیدا بیتا ہمارے دانشور مردم مثلا شمید اولینا دگرہ بعضی نوجوان میں استے ہیں شرعی دانشور مردم تو آ زمانے کا شاذ و نادر یک مردمیہ ایک دانش گپ کتا نا تو بہرحال آڈولا کے بہگ لوٹ پگا آڈولا وہ نہیں جی ہو آئیڈیل صورتحال نہیں یہ نہیں کہ ماں بالکل نا امید بھی بیں یا کہ ماں استے زمانہ کا استے شیغان بجنے شیرہ استے ایر بجنے کے استے بیکاریں وقت دورے مہنگائی زیادہ ہیں غربت زیادہ ہیں حالانکہ غربت بھی آدورہ گیشتر دیتا سر اما عمان والا دورہ ہو انی گین آگاں کمپیریزن بکنے ہوں انی گین عمان دورہ چی بھی دور شرط رہے عمان دورہ
عمان دور انی گنچا عمان و انی عمان کمپیئر مکہ ٹھیک ہو گیا صحیح ہے بالکل عمان انتہائی غریب غریب دوری ملک کی بتا بتا یس آئیے اس کے 60s ہے مزنے محمدنی سر وادرہ چشوتا نا سر آئیے وطی مسکت ہے اس نے لوگ کو ڈک بیتنا ہوئے زمانے کا دیو وادرانگا بانے لوگ بیتنا 50s ہے 60s ہے دا بالکل اندر تیل درد کا قابو سب کا اندر اس نے خوشحالیت کا نا جیو جیو تو اگر ای دور بیتتے جو ہو سکتا ہے ماں گوشتا کہ آ دور شتر میں دور شتر بیتا نا جیو بلے آ دورہ ہستے میں پاکستان علاقہ کبو خوشحال تر بیتا گا صحیح اور تعلیم گیشتر بیتا صحت سہولت گیشتر بیتا گا فیسلٹیز کے ہستا ہمیں کے ہستا آ گیشتر بیتا گا مرچی بلے مرچی ارے ہمارا چکیشہ کیا ہے دولت رکھا ہے کہ حبتی بھی ایک کرانے جیو جیو بالکل سر منی وتی یک آبزرویشن ہے گوادر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن بارے آئشیں کہ اور پرابلم لائز ود ہائر ایجوکیشن میں مسئلہ منی وتی آبزرویشن ہمیں بھی تھا کہ ادا مردم میٹرک کنا انٹر کنا اور پدا گڑیشنی تعلیم ڈسکنٹینیو بھی تھا شروع اچھی اور پدا چھوٹا موٹا کار دریاں یا دیگے کار کے ایسے کو تگانتے یہ ہائر ایجوکیشن والا انی وہ یونیورسٹی بھی ہستے اور تربت ہم یونیورسٹی میں کر ہستے نزدیک ترین تو توچی سرپد وے سر واقعی یہ ایک جینوئن ایشو ہستے مرچی ہم یا ذکی بیتا کہ ہائر ایجوکیشن واسطہ مردم ناشو تگا مطلب شما آ دورہ شوتگے 60s 70s بٹ یہ توگشے انگا یہ ہائر ایجوکیشن والا ڈسٹرکٹ گوادر ہے گوادر شہر ہے یہ نوجوان اشیا پرسیو کنگا نیا دیما روگا نا یا نا یہ وڈ نا یہ پرسیپشن غلط تھے پورا اشیا ہوتی ہے ہوشا کہ یہ بچہ ہائر ایجوکیشن ماں اگر ہر مردم ہائر ایجوکیشن پہ دے نا سر تو ماں بے روزگاری ایک مزنی ہستے کہ پہ تیار کر سر ہائر ایجوکیشن صرف ہما منی کہلا چند مردمہ دیکھ لوٹی کہ آ واقعی ویلنگا یا آ بورڈ پت کنا نا پت کنا ونت پت کنا سر یعنی آیا یہ خیال ہے ذہن تو کنے کہ ماں ہائر ایجوکیشن حاصل کنے ماں سر نوکری حاصل مرا وسی بھی آبی آپا وتی ہستے شرری واسطہ وتی زندے بہتری واسطہ یہ حوالے ہیں باقی ہستے مثلا یک مرد میں ایم اے کہاں ہے پی ایچ ڈی کہاں ایم پیل کہاں اچھو بے روزگار چکر رگا ہے نا سر اور یہ سے بہترین کہ آستے برو ٹیکنیکل اداری یک چیزیں بسی کی وتی ہستے روزگار بکا وتی ہستے خاندان ہستے شریف سرا زندے داد خود بکانا تو یہ ایک کچھ دورہ نبیتا تو اگر تعلیمی ہسٹری تو ون تھا سر تو اگر یونان دورہ بچارے روما دورہ بچارے انڈیا دورہ بچارے اگر مصر دورہ بچارے نا آ دورہ بھی ہما مردمہ ہائر ایجوکیشن حاصل ہوتا کہ یہ چیزیں لائق بکتا باقی مردوں کے آیا کہ یہ لائق نہ بکتا آیا مختلف بس ہنر سیکھتا نا سر سر بس ہنر سیکھتا پتہ دیکھیے چیزیں ہستے کہ صرف ہما ایلیٹ طبقے ہستے ہیں یہ پیسہ بیتا یہ طاقت بیتا یہ قوت بیتا یہ ہستے یہ چیزیں رچے ہستے پائے چسکت کتا بھلے عام مردم ہستے آئیے بس آئیے ہمیشہ تعلیم ضروری ہے واسطہ انچو تعلیم تو کسی میٹرک انٹر دا کہ دا ہمیں بنیادی بیسکس چیزیں بنیادی ایجوکیشن آئی کر بھی ہائر ایجوکیشن اگر آپ ڈاکا نوانی آئیے ٹیکنیکل ادارے یہ بروتے آؤدہ چیزیں ہستے ہنر بھی چکی میکانکی بھی الیکٹریشین بھی دیکھیے ایک چیزیں بھی سر تاکہ آستے ہوتی زندگی شریف سرک واضح خود بیکن بالکل سر یک بنیادی جستی ایجوکیشن ہے یا شما ہمارا بگوشے کہ اسکول کالج پدا یونیورسٹیاں نی تعلیم ہے جنرلی مطلب اسپیکنگ تعلیم ہے بنیادی مقصد شمیں نزچی ہے مختلف مردم آئیے مختلف مقاصد بیان کرنا سر یکی کسی کے ماں ہستے شر انسان پیدا کرنا ہے دیکھیے یکی کسی روزگار ہستے ذریعہ بہترین ذریعہ حاصل خود کرنا اعلیٰ تعلیم کے حاصل کرنا اسکولہ رو کالجہ رو یونیورسٹیاں رو یا پروفیشنل کالجاں روتے ہیں سر آستے شرح روزگاری آئیا رسی شرح زندگی آئیا تو بہرحال منی آیالا مردم
تعلیم ہستے یہ سجی چیز ہوتی جا گئے ہستا سر بھلے تعلیم مقصد ہے کہ انسان شر دور آئیے تو کا ہستے پدا دومی آ شر و گندگے ہستے پہچانے آئی تو کبھی بھی سر آ چیزانا ہستے تجزیہ کتبے کا سر بھئی ماں سے ایم اے کوتا لیکن ماں تجزیہ کت نہ کرنا گوڑا منی ایم اے کرنے کا فائدہ چی صحیح منا یک مردمی ہستے اوہام گوشی یک وہم گپی گوشی نا سر تو ماں یہ ایکسپٹ کرنا سر ماں گوڑا وہ تعلیم آپ پہ ہے نا بالکل بالکل ماں سوچا کہ ایک اب باقی حقیقت سر ماں آئی بارے ابوانا آئی بارے ریسرچ پہ کرنا آئی بارے خصوص منی کہہ رہا ڈگری واسطے ایم اے پاس ڈگری ہستے ہیں جیو بھلے ماں ہستے ایم اے پاس سے مردوں میں نیا یعنی صحیح. من آج لیول لیبرے یا لیولے مردم نے ماں نیا بالکل سر ماں سرپد ವಿತ್ತಂತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮನಿ گڑا تو اگاں بالکل یک شر انسان پیدا کرنا یہ تعلیم بنیادی مقصد ہے شر انسان وضاحت ہم ایلیبریٹ تو کو کہ تئی مطلب چاہیے کہ شر انسان کو جہاں بھی آئیے تو کا یک مین انگریڈینٹ ہے تو ہمیں گوش گئے تھے کہ انالیسس یا تجزیہ چیزاں نہیں کت بیکاں ہوتی معاشرہ اڑو جنجالا نہیں تئی ہے سر گڑا انی گی میں ایک ایون ہائر ایجوکیشن ہے یونیورسٹی ہم مردم پیدا کرنا گیا کہ اصل جاگہ ہمیں مردم میں معاشرے یا شاگرد کے پتہ آئے گا یا ہمیں کہ فارغ التحصیل ہوئے گئے مزریں ادارے ہیں چی ای واقعی انچی مہذب انسان جوڑ بیا گیا یا کرٹیکل تھنکر جوڑ بیا گیا یا چیزانی تجزیہ یا مسئلہ نہیں حل کو کنا گیا یا نہ یہ صرف کیریئرس جوڑ بیا گیا وہ پیسہ یک شر پوزیشن بغیر وہ پیسہ منی میکنگ روبوٹ اور یہ جوڑ بیا گیا جب انسان آئی کرا تاکہ مردوں بہت شرما بھی نا سر مثلا ماں خود کپیل ماما ماں دگرے کپالت چو خود کرنا ٹھیک ماں وات استے مثلا ماں ڈاکٹر ماما ماں دگرے استے علاجہ چو خود کرنا ماں وکیل ماما ماں دگرے استے وکالت چو خود کرنا یہ سچی چیز بھیک لوٹا ٹھیک ہے منی کہہ رہا دولت بھی منی کہہ رہا پیسہ بھی منی کہہ رہا حیثیت بھی ماں وتی ہستے عوام ہے وتی مردم ہے وتی سیاد ہے وارث ہے وتی علاقہ ہے مردمانی ہستے مدد خود کھنا بھلے ماں نہ کہا مائنڈ جوڑا کنگالیاں بالکل بڑا ماں ویچ خود نہ کھنا بھلے تعلیم مقصد پورا یہ نہیں کہ ماں صرف دولت واسطہ ہوتی زندگیاں بگواز دینے سر خاصیں بھی دیکھے چیز دستا کہ ماں سے معاشرے تو کا بہتری بھی آ رہی ماں سے اگر میں انصاف محکمے تو کہ ماں ہوتے انصاف مردموں فراہم بھی کریں ماں اگر پروٹیکشن محکمے تو کہ حفاظت محکمے تو کہ مردمانی پروٹیکشن بھی کریں مگر ایجوکیشن تو کہیں ماں ایجوکیشن ماں پہلے مردمانہ ایجوکیٹ بھی کریں بوانے نہیں ماں اگر میڈیکل تو کہیں میں ڈاکٹر ماں مردمانی علاج لیکن کیسا بتیجا گیا کہ بھلے میں اصلا مقصد صرف پیسہ کمائے نہ ماں بھی بلکہ ایک جگہ بھی کار بلکہ ایک کار ماں ترجیح دے لوٹا نا سر ماں ٹیچر یہاں ماں صرف ہمیں کہہ رہا کہ بھی ماں پیسے واسطہ ٹیچنگ کرنے گیا بڑا ماں لگا بندہ یا کار ہی کرنا نا جو جو لیکن ماں اگر ہمیں خیال کرنا کہ ماں ایسا وہ منی ضرورت نہیں ماں ہوتی ہو تاکہ زندگی کو واضح نہیں کیے جو بھلے منی پروفیشن منا دیکھے بھی بعضی چیز دی خوشی نا ماں اسٹڈی پہ کرنا ماں زیادہ بوانا ماں زیادہ چھپکانا ہستے یہ نہیں ماں راغب پہ کرنا ماں زیادہ وقت ہستے اسٹوڈنٹ بھی دیا رائٹ رائٹ اگر میں نہ دیا اور میں صرف پیسہ کمائنے کا ہمارا تنخواہ وہ رسی نا انچے مردوں ہستا تیرہ بھی ہستا تو بھی دیتا ماں بھی دیتا آیا صرف ہستے پیسہ کمائنے کا واسطہ ہی کار ہوتا نا جو جو تو آیا صرف تنخواہ وہ رستا لاتیا پروموشن بھی رستا جو بالکل بالکل سر بالکل تی راست سر ہمیں وڑے یکی وہ دومی ای کہ میں نظام تعلیم سراسر پدا ہمیں جست کہ میں نظام تعلیم میں ریکی کے وانی شرع ادارے درک کہتے ہیں تو انچو گوشت کے شرع انسان یہ مقصد اشیں تعلیم پیدا بکاں اور کرٹیکل تھنکر پیدا بکاں پرابلم سولور پیدا بکاں کریٹیو ہیں انسان بکاں تخلیقی کے ہستے ذہن پیدا بکنتے
جوست نہیں پتا ہمیشہ کہ میں نظام تعلیم پورے مطلب ملکی سطح کا پایا آ یہ بڑے مردم پیدا کنگائیں یا ان ناگا پیدا کنگا نہیں پرچا فلاک ہو جائیں میں نظام تعلیم میں اچھا یہ بڑے مردم ماں 100% پیدا کرنے گئے وہ غلط. ٹھیک ہے ہاں چیزیں مردم وقت سر وقت پیدا ضرور بھی بھلے میں نظام ہستے درس و تدریس ہوتے ہیں یہ بڑی مردم پیدا کروں ماں یا کسے لگا بندہ یا چیزی تو کا کہہ دیں محدود ہے نا ٹھیک ہے کہ ماں یہ چیزاں چے ہستے یہ چیزاں چے ڈرنا درد پت نہ کریں یہ نصاب ہی میں یہ نصاب چے ڈرنا درا ایک ویوستھا مثلا ماں طرح اسکول گپ کرنا سر سر اسکول ہے تئی چکوانے گئے منی نماز سکوانے گئے دیکھے پڑھتا ہوں میں چھک کے بیگ وزن چیک کر گیا بالکل ہیوی ہیں سر یہ بہت کسانے گونڈی گونچی گوشانی وزن قدہ بھلے اشیا من تو باوجود کہ سمجھے کہ غلط تھے جو من تو اشیا ختم کت نہ کرنے نہ کرنا گئے کہ یہ بیگ ایک کر گئے بیگ کے چھک کے وزنہ چے زندہ کی اشترے نا جی ہو تو مطلب اسی کہ بعضی چیزیں ہستے ماں جانے کہ یہ چیز ہستے شر نیا یہ نصاب تو کا مبیتے نا سر نصاب تو کا بعضی ہستے چیزیں اچھی بیتے کہ طالب علم وقت کو سوچتے جی ہو آستے ہیں تخلیقی مردوں میں بیتے تخلیدی مبیتے سر ہاں مردوں تخلیق بکانا یہ تو شرنگ اپی جا سر تخلیقی بھی تقلیدی مبی تخلیدی میں پیروکار مبی میں سسٹم تخلیدی ہیں میں تخلیقی نہیں سسٹم ہستے من گشا میں نے جیسا لکھا ویسے لکھو جی ہو وہ ایگزام ابھی ہمیں بڑا بلیکا بھی ماں ہستے نہ اما پتر یا مارکس پاس نہ کرنا رسا اما یا منی مانی ڈولر روڑا لکھتا ہے یس من یک مردوں میں ایک اپکا کہ یک میں نوجوان ہے امتحان دے گئے سر وقت لکھ کے گئے تربت امتحان آلہ نشتگے سر ماں امتحان دے گئے بھی یہ آ بھلے وقت لکھ کے گئے نقل وقل ایچ کنگا نہیں بھلے لکھ کے گئے خوب نا سر تو ممتحن کے بار بار بھائی کچھ نقل تو نہیں کر رہے ہو انگو آنگو چاری تھے نہیں چی یہاں سے اٹھو پتہ دیما وقت نادین تھی دیما پتہ چاری تھی انگو لکھ کے گئے چی نہیں یہاں سے بھی اٹھو یہ کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے ضرور اتنا یہ سارے بچے کچھ نہیں لکھ رہے تم کیسے لکھ رہے ہو تو یہ بات اسٹیج سرا نہ دی نہیں نا اسٹیج جند سرا اچھا وقت نشتا عمودہ ابھی کچھ ابھی لکھ کو دیکھیں گے اب لکھ سکتے نہیں لکھ سکتے ہم لکھ گئے تو یہ چوک کر اگر آو چوک وقت سے ذہین ورد بیتا کہ ڈسکریج نہ بیتا نا منی ڈولی سے ڈسکریج بیتا گا یعنی چی بقا کر گئے وہ ون لکھ گئے منا اس نے ڈسٹرب کا بار بار تو میں نظام ہمیشہ یہ مردوں میں سرا ٹرسٹ کو نکاں کیا وتی ذہنہ یا وتی چیزیں کریٹیو ہیں چیزیں بلکی ہاں اسی نصاب مطابق چیئے لکھ گا چیئے لکھ گا نہیں ٹیکسٹ بک کے مطابق چیئے لکھ گا نہیں بالکل میں ہما پاتھ پیپر یا ٹیسٹ پیپر استا میں نہیں مطابق کہ ماں استے لکھت گا نا آپ پتہ چوں نا آئیا نقل کت گا آئی زندہ بھی نقل کت گا میں لکھو کہے گا نا پدا ہمیں نقلا پدا میں ٹیچر پدا نقل کا چپر لکھائیں دیتے سر ہمیں بڑے پدا ہمیں نقلا استے اسٹوڈنٹ پدا استے کنتے گوڑا کہیں چیز کیچ رکھ گئے ماں کریٹ چی بے گئے نو کے علم چی بے گئے کریٹیکل تھنکنگ کو جا چی آئے گئے ماں استے یک مرد میں ایم اے کو تا کجام بھی سبجیکٹ سر تو یہ جس کا ہمیں سبجیکٹ حوالے ایک سوال ہے صحیح نہیں چکا یل دے عام مردوں من ڈو لینا نا ہاں بالکل جواب دار کتنا ماں اچھی اسٹوڈنٹ جس کو تھا کسٹے میں جن کو کہ میں کہ ٹیسٹ انٹروڈ کا تو بی اے کو جام سبجیکٹ رکھا شی اکی انگلش یہ من کہلا اردو بھی بکتا وہ تو بڑا باقی آپشنل تو چیز آپشنل ہے وہ کمپلسری ہے انگلش آپشنل چیاں آپشنل لاتے ہستا گیشے نا تو رکھتا گا ہاں بنا رکھتا گا بالکل نہیں مطلب اشیا بی اے سیکنڈ ڈویژن پاس بھی ہوتا پاس کو تو بالکل بھلے اشیا معلوم نہیں سبجیکٹ چی بیتا گا ماما سبجیکٹ کا امتحان داتا یا وہ اشیا ہوا امتحان نہ داتا چی جاگے ڈگری امتحان داتا یا اگر اشیا ہوا امتحان داتا تو اشیا استے صرف رٹا جاتا ہے نقل کو تو پاس کو تو کیا وہ بھی حال بھی تا رٹا ہوں نقل ہے فزکس ہے گئے کیمسٹری ہے گئے یا کہ سوشل
یہ استے پولیٹیکل سائنس ہے کہ اکنامکس ہے کہ ایشیا کو کارنے آئی جیو سر بالکل تی راستہ یہ تو بہترین ڈسکشن ہے بالکل کنگائے سر منی من یاد ہے میں بی ایڈ کے کنگائے تھے کوئٹے اگوڑا آؤدا میں پروفیسر ہیں آٹے میں مارا ہمیں گوشت کہ تعلیم مین آبجیکٹیو ایجوکیشن ہے ایشیں کہ علم اور ویلیوز اور اسکلاں یک نسلیہ چی دومی نسلہ منتقل کنگے نام ایجوکیشن ہے نہیں ای آئیڈیا مطلب ٹرانسمیٹ کنگ آئیے برگو آئے دومی ذہنہ دیگ چکانی گا مرچی کے دورہ سر تو ہم سر پدے کہ ای اسکول آف تھاٹ چیلنج کنگ بیتا کہ ایشی پچا ایشی مطلب وہ ایشی آگا تو علم ارچیاں اسٹیٹک یا اشتاتا ہودا جبکہ ماں شما سر زانے کے انی کے دور ہے کہ یہ آئیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دور ہیں اور روچ اور ماں نوکیں ریسرچ نوکیں علم آئے گئے ہیں نوکیں آئیڈیاز مطلب چکانی کریٹیویٹی کریٹیکل تھنکنگ آ چکے تو ساریا گپا تھے ای بے شما سر کجام اسکول آف تھاٹ مطلب تئی وکر تو گپ جا ماں دوئے نا مخلوط سمجھا سر ماں لوٹا کہ ماں یہ بھی کچھ کہ لاتی چیز استے میں قدیمہ چے میں کہتا پیدا سر میں مثلا زبان ہے ٹھیک ہے میں زبان محاورات ہوں رائٹ میں ایسی شاعری ہیں میں ثقافتیں ٹھیک ہے کہاوت استا کہانی استا یہ درست ہاں البتہ کہانیاں تو کا لاتے استے دیو مالائی کس سے ہیں جو آئین سر بیس کنک بیس کنک دی بالکل بس آئی گاٹ یور پوائنٹ سر سر میں نظام تعلیم اس طرح چونکہ میں گپائیں یہ میجر ایشوز شمع آلا چیاں اور اچھون ایڈریس کنک با میں پورے سر ملکی سطح داں کے کیسے بلوچستان ہو میں فلاک ہو جائیں بھلے میں کہہ رہا میجر ایشو استے سر پلیز ملکی سطح بھی میں بھی ہمیں بھی خود کنا بھلے میں سطح ماں وطی سطح ٹھیک ہے کہ میں سطح میں خیالہ یکی وہ پیرنٹسانی استے اما مالی کمزوری سر چھکا رہا تو شریں استے تعلیم دے گئے لوٹے تو شریں ادارہ ہی ادا کرنی ہے نا ٹھیک ہے تو شریں ادارے داخل کرنے کا واسطہ طرح اچھا خاصا فیس دے کبھی رائٹ تو بھی اصلا میں گورنمنٹ چیز کے اصلا گورنمنٹ ادارہ آ سینٹرلائز کرنا ٹھیک تو ایجوکیشن افسری ہے طرح معلوم ہے تو یہ اختیارات رائٹ رائٹ آٹے میں سر تو کچھ گئے تھے کہ ایڈ ماسٹراں اور چیاں ٹیچر اپوائنٹ کتا پوسٹ کتا ہمدا سجن ڈی سینٹرلائز بھی تگا پر مرچی چوشنا انی استے طرح ٹیچر ضرورت ہے سر اور چکرتی اسکول استے بغیر ٹیچر اب بند ای وجہ چاہیے کہ طرح اختیار نہیں سر تو واسطے وقت ٹیچر بھرتی کو چلو تو اچھو اختیار کیتے کہ تو اپنا بیٹھے پاسے پترے پاسے بی اے پاسے سر فور دی ٹائم بینگ لگائیں تھے وہ جب پدا وتی ایجوکیشن یا ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے آئی اپروول دیکھتے ہیں کہ سر اشارہ یہ ماں لگائے تھا رائٹ یہ منا آما میدگار رستہ یہ استے آؤدہ وانت خود کا شیوستہ مسئلہ نے رونگ آئے گئے یہ آما میت کی زندگی چک کے جنک کے بچ کے تو یہ مسئلہ حل بیت گا نا ٹھیک ہے ہاں مسئلہ کے آؤدہ حل نہیں آؤدہ چپ سفر کرنا ہے آؤدہ چپکا نہیں ہوا تعلیم مسئلہ ضائع بہ گئے دومی بے اما کے ادارے ہیں سائنس مسئلہ ماں وانے نے لوٹی چپکا رہا میں اے بی سی ڈی وہ وانے نے چلو بھلے سائنس سے میں کرے ٹیچر کو جی یا کہ وہ پروفیشن تو کا مردم کم کرے جی مثلا میں کہہ رہا سائنس سے شر رہے ہیں اسٹوڈنٹ میڈیکل انجینئرنگ ایگریکلچر فشریز دگنے کا رو کوشش کرنا کہ ہمودہ سائنس سے فیلڈ کہ ہمودہ اٹریکشن ہی ہستے ہیں پوسٹ ایجوکیشن ہستے سائنس ٹیچر ہے میں کہہ رہا کمی ہے جی یہ شاید جی ملک کا بھی ہمیں سر ہمیشہ میں کہہ رہا کم زیادہ ہستے ہیں بلے ہستے ہیں سجن بلوچستان کمی ہے تو بھی میں سائنس ٹیچر ہاں صرف تھیوری وانی نہیں سر تو بالکل بالکل تھیوری وانی نہیں پرچہ تھیوری وانی آواز یک مرد میں یا دو بالکل یہ شش ہستے پیریڈ گر گئی ہیں روچے ہاں ششیں پیریڈ ہستے پریکٹیکل بتنا ہی نہیں فزکس ہے کیمسٹری ہے بایولوجی تو آئیے واسطہ کافی آئیے ٹائم لگی نا جی آئیے لیب اسسٹنٹ اچھی بی کے آتے پریکٹیکل واسطہ آتے سامانہ تیار بکا یہ میں کہہ رہا نہیں اس کا میں کہہ رہا لیب اسسٹنٹ پر ٹیچر لگائے تو گل جو
مجبوری نیست سائنس ٹیچر جن اوزارین لیبس اسٹنٹ جگہ کار میں لائبریری بند دیں جو بند ہیں سر اکثر بند ہیں تو لائبریری بند دیں دومی اصلہ کا پیشے کہ ماں علم نیم گا کتاب وانی نیم گا کتاب نیم گا میں سے رجحان روز پر روز کم بیانی چکر میں مردم کتاب وانی ٹیچر یا کہ میں انٹلیکچوئل کہ ہمیں کہ میں تو ڈنی کتاب نہیں سر نامہ کورس اچھی علاوہ تو گپا ہے کورسا چے علاوہ یہ کتابیں بھی کس نوا نہیں بلے کورس کتابیں چے علاوہ دے گے کتاب کی استا جی ہو آ کے بازیں علمی مارا دیاں بالکل ماں آیا نہیں استے بارے اچ نظانی نوا نہیں آیا نا جی ہو لائبریری کتابیں چے پر ماں قصہ نہ گنتے آیا ہوگا نہ گیا نا راستہ لائبریری علاوہ موبائل کی کتابیں پڑھ رہی نا بالکل سر پی ڈی ایف ورژن سجے موبائل نہیں تو کبھی تو لوٹے کجا کتابیں بھی کجا جا گیا کجا سپایا وہ آنک لوٹے جی ہو طرح ڈکشنری لوٹی طرح انسائکلوپیڈیا لوٹی طرح ارچی لوٹی درست سر اشی تو کا استان بلے ما اشیا یوز شریعہ پراپر یوز یہ بھی میں استے تعلیم استے زوال ہے یک سبب درست نا سر ٹیچر کمی فیسلٹیزانی کمی ٹیچرانی یا ہاں مردمانی جیسے تعلیم نیمگا چے استے ہم کے تیاری سر ابھی نہ کسنا ہو جیو جیو بالکل سر بالکل راستہ دیکھیے سر پرائیویٹ اسکول میں شہرہ بھی مرچی باندھا باز ہاں پرائیویٹ اسکولانی بارے یک جنرل پرسیپشن ہے ہمیشہ کہ پرائیویٹ اسکولانی کوالٹی ایجوکیشن ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اسکولانی باز بہتر ہیں شرط رہا یک پرسیپشن ہے مے بی ٹو سم ایکسٹینٹ ایک راست ہیں تو شانی چون کمپیریزن کرے واقعی تو بائے کنے یہ آئیڈیا ہے کہ واقعی صحیح ہے ہمیں گپ کہ پرائیویٹ اسکولانی ایجوکیشن ہے کوالٹی کم شرط رہے گورنمنٹ اسکول شرط رہے یا نہ تو اسے چوشنا ہی سر جب پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول کا فرق صرف کسان کی نہیں ہے سر بلکہ آ کے فیسلٹیز کے گورنمنٹ اسکول آستا نا سر آئیے شریں کمرے ہیں وسیع کمرے ہیں سر اوادارے کمرے ہیں یہ آئیے استے آئیے لیبارٹری استے لاتے اسکول لائبریری استے لاتے اسکول پلے گراؤنڈ استے ویل کوالیفائڈ ٹیچر استے گورنمنٹ بالکل سر پروفیشنل ہیں پروفیشنل بی ایڈ کوتا ایم ایڈ کوتا وانے نگایا نا سر ایکسپیرینسڈ استے ٹیچر استے بالکل آج بوائز بھی یا گرل بھی نا پرائیویٹ اسکولاں یہ سہولت نہیں لاتے پرائیویٹ اسکولانی کمرہ انتہائی تو ناقصاں سر آستے کلاس روم ہے استے ڈیفینیشن تو کا نیا سر شانی آئی سائز کلاس روم ہے ایسا بنایا یس آئیے لائبریری نے آئیے لیبارٹری شرح نے اس نے آئیے پلے گراؤنڈ نے رائٹ آئیے ویل کوالیفائڈ ایم ایڈ یا ایم پیل وغیرہ ٹیچر آئی کرا اس نے آئیے ٹیچر ایکسپیرینس بھی آنا نیا سر مثلا میں ایک ٹیچر دارا آج سے ماہ 2 ماہ صاحب کار کا رندہ یہ 70 جو بھی رسی الٹر روم نا بالکل تو گورنمنٹ اسکول اکثر ہمیشہ سر پرائیویٹ اسکول سوئچ کرنا گورنمنٹ جاب آئیں تھے ٹیچنگ آئیے خوبی چاہیے پرچہ مردم ہوتا آئیے سر ٹرسٹ کرنا ایک اپا سر دیٹ از دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو نو ایک پستے کہ آ مردم اچھی ہیں چاہے پرنسپل ہے یا اونر ہے نا سر ہستے خود مختار ہے صحیح ٹھیک ہے تو خود مختار ہے رائٹ ٹیچر ہائر اینڈ فائر کا زیری او کشی آئیے کیا بے کشی ٹھیک کیا بیداری رائٹ ای استے آئیے مرضی ہے کہ پنکھ ایدا چسبے کا آؤدا پہ بانا ٹھیک ہے آئیے مرضی ہے کہ دروازہ کا ایدا بند بے کا دیکھ جاگے دیکھ دروازہ کے بچ بے کا آئیے مرضی آؤدا چلی آئیے مرضی ہے فنکشن بے کا ٹھیک ہے فنکشن خود کا ٹھیک ہے ہمیں واسطہ مردم آئیے سر ٹرسٹ کرو تم ہی آئیے مانیٹر چونکہ آئیے محدود علاقہ ہے نا جی ہو محدود علاقے آؤ دم آپ کو مانیٹر بھی بہ گئے نا صحیح کلاس مانیٹر بہ گیا ایڈمنسٹریشن کا مو شرط رہا چاہے گورنمنٹ اسکول ہے گا پرائیویٹ اسکول نہیں یہ تو کچھ لوگ آئیے ہمیشہ منیجر شہری منیج کرنا ہوتی ہے ہیڈ ماسٹر ایک اختیار رستے کے غیر حاضر آئیے گوشی بورو باندھا میا سر گوشی آئیے کمپلیکیشن پدرندہ فیس کا یو ول فیس دا میوزک اگر باریک پوچھا بورو آ مردم بلکہ استے بلائے مردم ہی استے مردم سر ایدا استے ایوڑے صورتحال نہیں استے
ہمیں یہ صورت یہ حالانکہ یہ ٹیچر تنخواہ بھی کم کریں جیو بلکہ آیا چ بعض کم 10 گنا کم کریں جیو یک ٹیچری زیادہ 15,000 تنخواہ رسی نا 20,000 تنخواہ رسی آپ نے 1,20,000 روپے رسی یس 1,20,000 روپے والا انچو نوانی ایک 20,000 روپے والا وانی وجہ چاہیے آئیے کس مانیٹر کا نگانے آئیے کس چار گانے آئیے مرض دیے آئیے پیریڈ بھی یہ بڑا سر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں نشتگاں یا ڈویژن یا بورزا مانیٹرنگ ہوا ہمیشہ نہیں مطلب میں ذمہ داری ہیں تو میں فیلئر نہیں یا نہ میں یک سے فیلئر ہیں دومی اصلا گپی مانگو پدا مطلب سینٹرلائزیشن ہے سر تو بھی مجبور ہے سر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر بھی مجبور ہیں ٹھیک ہے ہیڈ ماسٹر بھی مجبور ہیں ٹھیک ہے اور خاص سستے وتی اختیار مالک نہیں ٹھیک ہو گیا ڈائریکٹر ایجوکیشن تک وتی اختیار مالک نہیں نا آپ مردم اپارٹمنٹ کو سر تو یک تئی اختیار بیتتے نا تو باقی تو مخلص مرد بھی ہے ٹھیک ہے تئی تو کا اخلاص ہستے تو لوٹے تعلیم ہستے دیما برو جیو تو ہستے اسکول شرکت گا جیو بھلے تئی پورے ڈسٹرکٹ تئی حوالہ کوتا یا سب ڈویژن تی حوالہ کوتا نا ٹھیک سب ڈویژن تو کا سگانی ہستے میں اسکول تئی ہمرو جو اپروچ آؤ تو نبی جیو یک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسری ہزارانہ بغیر تا کہ اوڑمارے ٹاپا گزی ٹاپا برو نا جیو آئیو ہمرو چاہو نا روگ نبی آئی کہ ایک فیسلٹیز بھی نستا ایک سہولت بھی ہے کہ نا نستے ایک کرا تعامل بھی آئیے نا سر بالکل راستہ سر تو تی کیریئر ہے یک مزنی مطلب وحد بطور استاد ہم گوازیں تھا ایز اے ٹیچر تو سرف ہوتا تو منی جست پدا اشیں کہ یک شریں استاد ہے مطلب شریں استادی ہے کریکٹرسٹکس یا چھی ببا یا یہ تو کجام انگریڈینٹ ببا مرچی کے دور اب اس تو یا کمی کار نہیں کہ تو اسے یک شریں استاد ہے زانک بھی یکے ای پی کہ وتی سبجیکٹ سرا کمانڈ بھی کمانڈ ٹھیک انگلش وانے نہ گئے آئیے گو کے انگلش ہستے ہیں شرط نہیں آبرو لینگویج سینٹر یا جو ہے نا چیزی بچی کی کئی طرح بے مرچی باندھا سر یوٹیوب تو کا سجیں ہستن یکی میتھمیٹکس وانے نہ گئے آوتی میتھمیٹکس سے اسکیلا ڈیولپ بکا یکی فزکس وانے نہ گئے کیمسٹری وانے نہ گئے یکی ہستے سوشل اسٹڈیز وانے نہ گئے اسلامیات وانے نہ گئے سر تو حوالے وطارہ مطلب سے تیار بکا برو ٹھیک ہے دومی انسان کو بازی غلط بھی بیان سر اگر اسٹوڈنٹ منا سوال کر کہ سر ایوٹ ٹائم تو ماں سے آئیے سوالہ ناراض کر بلکہ ماں یہ پوچھا کہ منی خیال انچوشیں تئی خیال میں شاید یہ نہیں مبریں آدھا جواب دیا ماں چاہاں ای حوالہ ہے کہ بچ کا سوال کو تھا میں قیا جس بکنا ڈکشنری آستے ہیں کنسلٹ بکنا انسائکلوپیڈیا نیوا بروان نگر بروان پر کجا بروان نا سر مت کے رات کرنے واپسا بھی بچ کا میں یہ سوال ہی پتہ ہی ہے ماں وہ یہ جواب دیتا یہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے ہاں منا اس گئے کہ سر یہ گپ غلط تو منا ہستے ناراض بیگ نہ ماں آئیے پتہ لٹا کو شروع بکنا یا سے آئیے ٹارچر بکنا یا راستے ابر بھی دیا مشہور ٹیچر دومی ٹیچر واسطہ ضروری ہے کیا ہر یک کی آستے یکیں ڈولا یکیں چمہ بیچاری نا سر اب دے اسٹوڈنٹ بازیں نا سیائی بھی ہستا اسپیتی بھی ہستا غریب بھی ہستا لو انکم بیک گراؤنڈ ہے گا انکم بیک گراؤنڈ حوالے بھی ہستا اسٹیٹس حوالے بھی ہستا ڈی ایس پی چکے ہیں ایس پی چکے ہیں کمشنر چکے ہیں آوانے تھے دیکھیں ایک بھی ہستے بالکل چپرا سی چکے مانے تو تائی واسطہ دوئے رسے اسٹوڈنٹ نا بالکل یعنی یک ٹیچری شرعی ٹیچری واسطہ ضروری ہے کہ دوسرا یک ڈولا ٹھیک تو بھی ہاں وتی ہستے نالجہ بھی بڑھائی نہیں بالکل مثلا کتاب بوانی سر مثلا سوشل اسٹڈیز اگر ٹیچر ہیں تو اچھا خاصا جغرافیہ کے بارے ہے تاریخ کے بارے یا سیوکس سے حوالے اختلافی مسئلہ پیدا ہوا میں شہری حوالے حوالے مسئلہ پیدا ہوا آئینی بارے کتاب ہستا
بله اسٹڈی بکام پوانی تاکہ وطارا ہستے ہیں آ چیزیں واسا تیار تیار بکن اپڈیٹ بکن او کہ علما چی اتر بکن بزاں کے خطے استوا کجا کجا ملکا چلو وزی نہیں آئیے سوشل اسٹڈیز وانے گئے خطے استوا خطے سرطانہ خطے جدیا آئیے مزہ کے طول البلد کیا عرض البلد کیا سر تو بڑا سوشل اسٹڈی ٹیچر ہوتا ہے ایگزیکٹلی یہ بیگ لوٹی دومی آئیے اخلاقی حوالے ابھی صاف ستھرا بیگ ٹھیک ہے بچہ یک مرد میں ہستے آئیے لاتے عادت ہستا سر بھلے اسٹوڈنٹ معلوم ابھی کہ عادت آئی تو کا ایک مرد میں ڈرنک سر یک مرد میں سگریٹ کشی یک مرد میں عاشقی بھی کا ٹھیک ہے انسان ہے سر انسان ٹیچر بھی انسان ہے بھلے آئیے اسٹوڈنٹ آئے پتا مبھی جیو یہ ہستے اے بشی تو کا اسٹوڈنٹ کر رہا ہستے بالکل ہستے ایز اے ٹیچر صاف ستھرے مرتبے باخلاقی مرتبے سر دیتے ٹھیک ہے صحیح میں آئیے گھر سے ٹیچر تو بھی دیتا مم بھی دیتا کہ انتہائی گنزے ور سر وہ دستے یکاستی کے ادانے شلوار رستے پانچک درتا بٹ پادانے چپل بھونڈیے ٹیچریں بہت شخصیت ہی پرسنالٹی بالکل وہ تو گچھا ریشو بروتا نیتا ناخونا بتانن ساپیا آج بہت ہستے ماڈل ہی بھی سر تاکہ اسٹوڈنٹ آئیڈیلائز کرنا سر آئیے فالو کرنا آئیے بھلے اگر ٹیچر بہت ہستے گندے بدتمیز ہے مردوں میں سر تو آئیے اسٹوڈنٹ سے پسند نکا بالکل بالکل سر سر تو ٹیکسٹ بکانی گب جا ٹیکسٹ بکان دی چی علاوہ بھی دیگے کتابانی وانا کے گب جا تو اسٹریس کا نگائے تھے کہ کتاب ٹیچر ہم تو وہ شریں ٹیچر یک کوالٹی ہم کہ وہ تھی علم اپڈیٹ بکا آگاہ مضمون کمانڈ نہیں گڑا مردمانہ جست بکا ہما کے ایکسپرٹیز آنی تو کہا یا مرچی باندھا موبائل و یوٹیوب ہیں ادا کہ ہستے کنسلٹ کت کنتے وہ تھی علم اپڈیٹ بکا تو منی جوست کہ یک اسٹوڈنٹ یہ واسطہ یا یک ٹیچر یہ واسطہ پرچہ نصاب کتاباں چی علاوہ دھنی کتاب وانگ علمی ہے یا علمی نہیں علمی ہے تو گشگائے ضروری ہے گشا علمی ہے پرچہ بھلے نصاب کتاب چونکہ امتحان وہ نصاب کتاب آئی کار ٹھیک ہے او بھلے کتاب آئی ہے نصاب کتابانی وہ میں علم کھنا ٹھیک ہے آئیے علمہ بڑھائیں آئیے ذاتہ گیش کنا آئیے ہستے آپ لکھت پک بھی کہاں سر چیزاں سمجھت پک بھی کہاں صرف اگر نصاب کتاب وانی محدود بھی نا ٹھیک ہے دا لامحدودیت ہے نا یعنی کرٹیکلی چیزیں چارت کو مثلا ہسٹری کے بارے وان گئے کمپیریزن خود کا چیزیں پالیٹکس سے بارے وان گئے پالیٹکس سے پالیٹکس سے بارے وان گئے تو ماں سے پولیٹیکل سائنس سے اسٹوڈنٹ والے پالیٹکس سے بارے میں نہ ہوتا تھا تو ماں نہیں ہستے پولیٹیکل سائنس سے ہمیں لگا بندہ چیز ہستا ہمیں یاد بھلے کے مرتبہ کے بعض کتابیں یہ حوالے لکھتا نا اگر ہمارے چیزیں کتاب مم بھی بنتا ہما دانشوراں لاتے دانشور لاتے انٹلیکچوئل کے آئے کتاب لکھت گا نا تو آیا کتاب کے مم بھی بنتا گا کو منی علم تو کا مزید ہستے ہیں بہتریت کا ماں وتی ہستے مقصدہ صحیح مانیا دیما بہت پت کنا ماں شرعی نمبر بھی پت کنا یا والیا ٹھیک ہے او ماں شرعی اسٹوڈنٹ بھی بیت پت کنا ماں دیما بھی ہستے کمپیٹ پت کنا ٹھیک ہے بھلے اگر ماں ہستے صرف رٹا جتا ہمیں ہوتی نصاب کتاب ونت گا باقی منی علمی تے تو فیچ قسم اضافہ نہیں نا بالکل لگا بندہ چیزیں منا یاد ہے ماں پت گا پتہ رندہ بولے تو چیز بھی جیو بالکل سر سر ماں ایک گپا زانا کہ شما بہت ہی کیریئر تو کا نصاب اور ٹیکسٹ بک نہیں وانے لگے ہمراہ یہ شما وقت ہم کتاب وانگے شوق دارے اور کتاب وانے تو تئی شرطریں رائٹر کجام بتگاں یا کجام میں پرچہ تر دوست با ماں کسان نہ بتگا تم جوڑ بتگا اردو ون پت شریف طرح ہوتا تو منی بیتا وقت سے پارسی ایسے میں قصہ کہانی ورتگا گلستان دوستان وہ آتم تائی یہ قصہ پارسی تو کا بتگا کہ آئی وتی چم سے کمزور بتگا تو منی شپا ڈیوٹی بتا کہ ماں ہستے یا قصہ کتابیں بیارا داستان امیر حمزہ بیارا یا کہ ہستے
داستان داستان آزاد لعنت سنچی ہزار داستان ہزار داستان نہیں سر میں یا تم تائیے داستانے یا کہ ہستے دیکھے تمہیں سیائی دکھتا آئیے باریا قصے آئیا تو یہ بڑی قصہ ماں سے کہتے کیا ونتگا بلوچیا پر ترجمہ ہوتا گوشتگا جو کہ منی امرو شپا ڈیوٹی ہمیں بھی تھا نا کہ ماں اپنے کندی لے دے پر بہنیں وہاں کے شرعی عادتیں ڈیولپ بھی تک آسانی ہے بڑا کہتے ہیں شام آچے رن ماں اپنے ہمیں کتابہ بوانا ترجمہ ہے پیتا بوشا تو پدا رندا منی عادت بھی تا وانا پدا کراچی کا وانا کا شتگا ماں ڈائجسٹ بنتا ٹھیک ہے کتاب جو ضرورتا بلے کتاب کم ضرورتا اردو ڈائجسٹ سیارہ ڈائجسٹ دو منی اپنے خاص اپنے فیوریٹ ڈائجسٹ رہتی ہے یہ میں چار آنے فٹ پاتھ سر ضرورتا بھلے ٹھیک دیکھیں اب میں مطلب لکھتا محمد نام لکھ کے میں سیاحت لکھتا آئیے بھی ڈائجسٹ ہونے کا سکشن آئیے اور ماں تبادلہ بھی ٹھیک ہے محبتی ڈائجسٹ بنتا ختم ہوتا آئیے داتا آئیے ڈائجسٹ ہو بنتا کبھی ریڈر ڈائجسٹ بھی کتنا بلے انگلش میں سمجھا گیا آپ کا شرط تو ماں آ بھی بنتا یہ بڑا منی استے وانگ ماں یک زمانے کے انچو بھی تھا کہ ماں وانگا چھ بغیر استے واب نہ کپانا نیمہ کم وانا بلے آ زمانے کا ماں اخبار بھی بنتا رسالے بھی بنتا اچو ذہین ہے مردوں نے بھی تھا کہ چیز منا یاد بے وہ میں میموری اچو تیز نہ بھی تھا کہ چیزاں استے ہیں وہ تھی کہنا جمع بے کر بلے یک قدے تک منا شانی پائدہ رستا تو ماں استے نہیں کے دورہ یہ زمانے کا ماں زیادہ تاریخ نہیں ہوگا یا مذہبی کتابہ نہیں ہوگا میں رجحان بتا ماں تاریخ استے پدا ماں رندا ڈاکٹر مبارک علی کتاب سچے مدنی نام ہے سر تاریخ یہ دعائیں کتاب ماں کہ یہ رسالے بھی استے نا بالکل سر تاریخ یہ نام تاریخ نام ہے شاید رسالے پورے اپنے جو اسمبلی آتے ہیں میں لائبریری ماں درسے تقریباً وقت کا سر اتھارٹی ہے ڈاکٹر مبارک علی پاکستان تو کا ماں مولانا وحید الدین استے مذہبی حوالے ہوتا سر وحید الدین واضح کتابیں میں ہوتا انسان کی منزل یا خدا وہ کس نے بنایا یہ وہ ہمیں بڑے بالکل بالکل تو منا بہرحال یہ دوئیں رائٹر مذہبی حوالے ابھی اور تاریخ کے حوالے دوست حال آپ کا قدیم دور ہے اس نے تاریخ دان کہ آیا اسلامی تاریخ لکھ کے تھا ابھی وہ بنتا تبری بنتا دیکھے بنتا گا بھلے آ چونکہ میں دور ہے چیز نہیں ہاں یہ میں دور ہے بھی یعنی اچھو معلوم بھی کہ ماں وائشن تو کو گھونے گو بالکل ہر چیزیں تو کا کہ ماں گھونے گو آ چیز انسان زیادہ پسند بھی زیادہ دلچسپی آئی تو کا زیری بالکل سر منی گڈی جو اسٹیشن کے مرچی باندھا تو ریٹائر ہے یعنی پرسنل جوستی کتنی ریٹائرمنٹ زندگی چون ہوا جگہ ہے ریٹائرمنٹ واش ہوا تو گئے ایشیا شاپر ٹائم کتنا دے صحیح اب پیچھے کے ریٹائر ماں بعض مردم سر ریٹائرمنٹ نزدیک بھی گڑا ایزیٹنٹ بنک کے بارے نمنی زندگی چون مصروف بنک واضح نہ نے ماں باپ صاحب ایسے ٹیچر ماں میں سمجھتا کہ ماں شاطر سر ماں ایجوکیشن آفیسر بھی لکھتا رہتے وقت واسطہ ماں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بھی لکھتا بھلے ماں ہمیں سمجھتا ہے 8 ٹائم منی کھایا ہے بھائی شاطری یعنی تو اسے سروس ٹائم ایز اے ٹیچر ٹیچنگ بھی تھا پرچہ آئی وجہ مرچی ماں محسوس کراٹے میں محسوس نہ ہوتا سر مرچی محسوس کرے میں تارا طور جانتا ہے تو منی اسٹوڈنٹ بھی تھے تو میرا ریسپیکٹ ہے تو میرا یہی واسطہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنا ایجوکیشن آفیسر بھی تھا مانا یہی واسطہ اگر ریسپیکٹ ہے کہ متی ٹیچر مت طرح ماں سے چاکر آگندہ یا رچی ماں درد کا مسیح چاکر زانا سر زانا نہیں سر ماں مسیح مرچی باندھا ایگریکلچر آفیسر خوبصورت نوجوان بھی منی پشتہ دایا گیا موتی بوٹا پیدا کرنے گیا مچھر یہ کمو دار مطلب پشتہ دار گئے مانا پتا رندا پجے نیا رن دیر بستا پتا اسی میں چاکر اسے رنگ بخشا اچھا چاکر تھی منی اسٹوڈنٹ بھی تھا عزت گما ملی مثلا بیجا رہے عزت گما ملی عابد رحیم میں عزت اچھی ورزوں کے کبو ذاتکاری مرکو ماں ٹیچر حیثیت منا عزت ہے بالکل
تو میں عزت ہے ٹیچر حیثیت ہے مسئلہ نہ کہ میں ایجوکیشن آفیسر کی طرح یا کہ تو ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಟೀಚರ್ ಹಂಗ ಟೀಚರ್ ಅಚ್ಚ ಟೀಚರು ಹಂಗ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಂಗ ನಾನು सर या फिर मास्टर लग गए तो अच्छा डिप्टी कमिश्नर भी थे ना असिस्टेंट तहसीलदार आ छोटा पोस्ट जन छोटा जियो मैं बित्तगता पदा खुदा बख्श मुल्ला आशम ना सर दी मां मास्टर खुदा बख्श ना मां हूँगा भी मेरी आटे में हफ्ता तो दुआ बगैर ताकि हंसते 2004 भी मास्टर तो मैं समझा कि ये वक्त हंसते रिटायरमेंट भी शौक ही सर होता जबरदस्त और मनी एक्टिविटीज भी हंसता लाते जाते हैं सोशल एक्टिविटी सर थी असता तालीमी सरगर्मी यानी तो का फंक्शन तो गुण है फंक्शन तो का या कि तो मन उठाए ना आलू उठाए नहीं जी या कि मना अन्नी भी मना कि भूषी बे ब्या मनी चला सा या से या पीरियड बुआने मरो मसला नहीं बनी जबरदस्त सर तिलक मेहनत सर तुम्हारा वाहदात सर और मैं जुस्तानी पसूद आता मैं सर दुआएं कि अल्लाह ताला तेरा सर सेहत पंचर शायद लाते मर्द हंसते हैं शायद न लगा मतलब बाप पे का परचे के मर्द में दफा बाजी चीजें इधर के सर थई जाहिर वती आइडिया और ख्याल और गुस्से की तरह कसते हैं चूंकि हर इंसान वती राय देगे कसते हैं ना मेरी तरह तनकीद को हां सर सर मना हंसते मैं वेलकम करा ना सर मां इसे गप्पा जार लगे ना ये मनी स्टूडेंट बिकता या ये मनी हंसते कसते रहे मर्द में बिकता है इंसान तनकीद करते हो सकते हैं गप सही कर बिल्कुल 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 मां बल्कि हंसते बातें चीजें हंसते मनी समझा नहीं आता मैं गलत कुछ लगा गलत बयान कुछ का सर देखिए एक मर्द में ऐसी एक अफसर तनकीद का हो सकता है तो है कि तो वायरल करने सर सर एक हंसते बाजे मर्द में क्या होते हैं मर्द हंसते शेष को ना इस तरह अफसर भी करना जियो कमेंट्स भी करना जियो तो होगा या कि मैंने तनकीद वाला कमेंट्स का भी वेलकम